Narigat nga awaten ti pamilya Liberato ti panakatay ti 48 ti tawen na ani Dominador Liberato a residente ti barangay Villa Mercedes, San Quintin Abra, kalpasan na nakita lang nga na bangkay iti karayan na baset ti Sitio Carsuan, barangay Laban, San Quintin. Iti investigasyon ti pulisya, may sa atano ti nakakita ti bangkay pasado na sa isi ti bigat. Iti initial report, mapapati ang almes na ito'y ngem iuray dati resulta di postmortem examination tapno maamuan ti rason di nakatayan na. Relatives na nagdi barangay chairman kad ito nga biktima kad nakitaan lang intoxicated di aldaw or days before the incident nga kad ito. So most probably kasi ito nangyari nabartak siguro nabartak ada ijay the investigation tayo kat is still ongoing kadwa ito PFU yun. Madama pa lang ti post-mortem examination da at kalpasan da jay ang karon tayo ti panibagong updated nga report may panggabi jay. At ito nakita tayo visible nga sugat na dati victims. As for now kat di visible lang di ulo na lang na andaan ti darang nga nakita. So kada gito hindi pa ma-identify no anyat rason dati patay na. On pa lang ongoing pa lang. Mismo ti anak ti biktima ti positibo anang bigbig ti kinasya sinuna. Namo na udi ang nakita na ito, iti may sa minatayan iti Marso 17, iti Sitio Mausok, Barangay Labaan. Masakit, sir. Yang arot ti mabalin yun, sir. Bimsog iso na, sir. Nga dardarat ti rupa na, sir. Nga nagbaybayulat ti taltal na, sir. Pa-autopsy miya, sir. Tapno mamami no dinangranan da, sir. Numan pa'y barto di kapsat ko. Amok, ganalaing di kapsat ko. Diyan lang parte natimang pugin niya na. Isungag pagpakaasi naman kanya yung kapsat. Nuwata ko maman makamam mo nga nakakita. Hindi na pasama di kapsat ko. Tulungan da kumak pagpakaasi ak. Unay kada kayo kapsat. Tulungan da kami kumak. Ti biktima ti munang nga report iti balitang Solid North iti Nobyembre iti napanatawen at naturog iti may sa bakante a pansyon at agos na nirespondyan na iti polis. Kunana idi, marigatan ang mangawat iti pupusay iti inana so magmamano na bulan ti napalabas iso akaray iti panagturong na iti Campo Santo. For the appeal ko for our community anyway the San Quintin Municipal Police Station is committed to serve and protect the community. Namdawatak lang apo lalo unay iti dito nga bakasyon kat iwasan tayo kuma nagajay panagbarbartak la unay lalo unay iti riverbanks na panahon ti panagbabaksyon itata coordinated kayo lang iti barangay officials kan lalo unay iti kamang ti PNP kaya anytime maipaimi ti rumbang serbisyo iti community. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.